Toporlak nagsi ngura sa pis pangaway ka film kabitranat ba. Bad jika ka film na shimba ka day ka film jung eight kabitrat tam haka na station na film jung ki Korean. Toporlak ni stang no ka jing tu kana. Haka bastang jung tu kana ni ka way kan thay ka basyang haka way ka jaka sang April. Kadan artali ki tiket ka ti jung ka. Kadang ap ki way pat ubriyo. Haka teng jung ka ni kan thay ka day ka susen. Bat hadian bal ap ka tu kan ni porang ni. Omron bawan bat ka. Haka jing sisa kadang ab yu sama jongka boleh kut berkawan petno na yeng baru arngon Henry enda uli usamla uklemwan kaji susi sibuon haka bar ki umat ki tu nyaki khmat jongka bat nang ta kalech kawai ke dukan ke bahe haka balak thi di umso bat anda kalami na dukan bar kladon haka marsh teng galanti bar kalpoikan mau ba kalandap siu ke pisah Henry kampat semi ke umso kumta kalech pai biang sikaju ke dukan Tang markum ta wave sendrang udang mi na po dukan bat kakti jong udon uta uju umso uba kala thi dang shipang bat kala pej ka dukan kam ibria counter kumta kala shemi ka umso na bat kala di beja khmat jong hi bat kala no dang ni uni usendang usu pej beja ka kren masu tho ka ei ka belaja ya bat menta ka suzen kala kiyo ka wei ka bas bat hadien bala kiyo haba kala persang banse ka papisa jongka na ka pla jongka ban the ti ka tiket kai iba ka pla pisa jongka kam don satia ha ka pla jongka bat ka sen ka bakhadu bakala sei ka long ha ka to ka ju ka dukan ka bakathe umso bat ka let biang ka ju ka dukan batang supoi hajan ka counter ubri ubadan ha ka counter bu ya kumso bat ka pla pisa jongka hakmat jongka Paduong lese pilak leti kini hang ni bat hang ni kasuzan ka suthu bai tum so ka balakni nyau tu sendang kalong ka jisi sa ba ka de ka jong kalami sabar ba ka pej baro saudong Henry kami isu itu ju sendang sanu sanuru nang ta kasuzan kalawan phai biang salayeng Henry ki phayeng jong ka kim ong e yaka wala kalabot ban phet no bat we sendang batre ka ju ka jaka kum maka Hagasi ka babot ka Zuzen ka lay baru kupa jongka taka kali sa jaka tray jong Haga jisi sa kupa jongka uli usi jong ka way company na ye. Ina kupa jongka ula poyang ta ka Zuzen ka ong. Ngan siyong haka kalihin na mar baka dan buwan ki dobilat kalong ka papumpum. Kupa jongka ula likiyo sa kata ka jaka. Batang ni haka ba way sendang udang yale banesatnya baru nong pet ka de ka jaka. Paduni uday uju usendang. Nakabaka Suzanne kalbak kalaban siyempre kumso haka to kamir kabaladam nagarteng jung ude Charles baru de foreman hang ni Henry udang pliru ikam architects baru kwahiru banlong architects enda kupan ko zen ula poyang ta udang pet jong kadikajing tray le ong ya sya ang iban the kadubilat hang ni ong bala da subo ide ban the la shai man takasi pat na markitiaru barok ya long ki papan kre pada ngim the mantakasni ngese kendu kejing dunong ka bakra ucha su thua ki ba ka blok kam na khlan bha man the ri blat halor jongka barada ki le manta kala ban the bat ka balaru man pendu ek em jong ki brio ukpa jong ka suzan ukli ka ek teng jong pi ucha ju bab ka bakhor al de thu ya pi ka teng jong lai phu sien manta paradu manta ro phim pat tep bat nang ta la le hiar no sapo Sapo kali ka Suzanne kadang syong haka kali ka badan harum kay iu chas bat ki itu ya kum uju usentang na uba ka balabakla ban kini umso haka tu kamit ka baladep Henry kamit hajan jong tamar kum tahi kupa jang ka Suzanne ru lawan no bat ma uru umsto na ka jinglong jong chas ong ba ki briu ki don ka jing e ba ka jinglong bat kila nya no e ka kali dang ni ka Suzanne ka dai ka dong sna jai Bat jika ni ke jaka ke batrai ke lasna pentamai Henry ke jing pentamai ke dang slam bha Bat uperlok ubaya trelang berkau ong ba Ngasa kulut ki kam jonga Kazan ke ong lesi ngala panirap jika ni Bat telefon hau kupa jongka Baru kupau ong ho itu Kan pa iwe sendrang Henry mapi wat keren tan bat Ulong ubri klam aku Kajing long jong kam long kaba bahasa setia Ai baki perok jong pi kinya de kam bat Kazuzan kalau ang hoit to parhadian katukan ni por hang tau chas lapoi pan kazuzan lupai uchas namar bau teba uchas usuthu ika kam jong haba uchas lapoi hang ni kazuzan klayeng hang ta baru perlok jong kau be tailang uchas usupet yaka ongi yasi thu yaka badang ta kalapet iu uchas yaka kandro kabrang kam mapen ba baru uchas usdang man bom no da kertadam yaka
Namaru Charles tip hakum nama pendihat yang kamhang ni. Kasuzan kelemino dang ni. Bat kat ba kadang bu yang pisah ka mesin di ban mi umso. Henry, suaba kasuzan kan semya ka. Charles lawan bat ulah semya ka umso. Bat uldi ya ka kunju karukom kumba kasuzan keladi ya tu kamer ke beladap. Charles lamino klem nakran ni eh. Kat ba sabar pat tabla syong hakakali jong yu iwe no nya bat baya step baru tu ya kepla jong kasuzan. Kat ba ka bat kadang ya chajan jong kakali jong Charles ulah pli ka jeng khang jong kakali jong bat uni nong nya bat ulah syatan ra bat ulah mensaujur bat ulah hap hamadan bat nang ta Charles liu biang ya kepla jong kasuzan bat ulah ai biang haka bat kaju kapor ai ru ya kaban syong lang bat kasuzan ka ong map Charles ukli map ka kasuzan ka ong hakatu ka miet kala kumdi kum so jong phi Henry nga solongo bat kala itu ya nga Henry Charles sama jupa de kata bat bu ya ka sa ye kasuzan menta kastang mun so jong ye Charles bat kala kwa biang bani kendo ya bat kasi ka babor ka lech office jong ka Henry Charles ukang wan so damar ba kam jong ne ka deblun kum ta kasuzan ka lech jagatre jong bat klelam rangkat perkatau ka ni ki perlok kam the jong ka klem da kali kala let yat lanti lang ba ka chaka bat Charles usang bat ki perlok jong gedang yadi Charles semna pet jaka na maru dang pun kambat ki kasuzan persiapan bor ban let jan jong ka kadang yat lang ba dang ni Henry ngi iya phi kum ta ng sangi hang ni nang ta kasuzan bat ki perlok jong ka barok le song bukan hun Charles bat kasuzan le song lang slamba bat kat ba kadang song hang ta Charles ai kasuzan ni ka jingdi ka bang bun ba baru palada pidi ka ni ngedar kat pet ka jing em barok ka we kasuzan ka kli palada ngam semna di te kum no kan lang Charles ada phim le kum ta te hadu ka jing yap inom tip si sha iwe pat yen salong kum kinong we iwe pat kasuzan kla di eka pat hadien pat nang ta baro arnur ki ostang bani do bad nang ni kastang ka jitu khana jing e jong ki baro arngon menta baro arnur ki pelut por iwe padu chazu e bhai kasuzan badu hikai ru ka ban le ka baseball bat pen iru ikajile kai kat ka pa poit karu bat wala pelut ka por baro ka bola bandan bat ka bat tu ij bhai kasuzan ru hadu kata bat umla ban em klem maka bat kasuzan ru ka sokum ju kumba uchal usngom kasuzan ka dei ka fashion designer kumta ka pesnai ka we ka sot ka bitnat bhana kinta uchas na mar pa udon ka interview tang ta uchas ula phong ka ka ju ka sot sak interview jong bat kasuzan ru klela mi sak ka khadop jang ka company uchas ong ka bukan let no isala yen what up yang hang ni bat larung no ban let sak interview jong anda uchas ula wan phai pat kasuzan kadang don hang tahi ka badang ap ya bat takasi ka babot kasuzan ka syong ha ka plau sabar ye jong ka bat ka syong baru pa jong ka kasuzan rangkat bakadi kopi bat ka pu samarki halati Henry pa jong ka su thu ba ta kum no ru kala don be yusan rang ha ka sing em jong ka baru kali ya kasuzan manu tau bri kasuzan ka kan tat bani thu Henry ndau pa kali biang ya ka kali thu ya uba udiu architects ukpa jong kasuzan akwa abani kendo ya kasuzan kala let sa Charles bat ka ukpa jong akwa abani kendo ya pe Henry Charles kun tat pet te ka basai namar kadon ka chinya pher ka bakrang preng jong ki namar ukpa jong kasuzan udei CEO jong ka company Henry Charles pat udei dong trai hang ta Charles ya ka pile pide kum ka khuns em pat manga ngadei tang kum bunong krong surak bat ngabat phi ngimla bani hap lano ro Henry nga ik palat ya phi Henry omdan mano ro ban priang ke jing song korim jongi kasuzan ka persangkat pala ban ko ngoya Henry Charles ulong ubri batrekam ka ban menjor ya kata pat kawe kasi haba kasuzan bat Charles kidang ya song kawe ka restoran bat hang tahi kila poi baro ke bahing jongka kasuzan kasolongo bayu iyalau pa ka pa ukpau juba bali pisolongo aba mapihi pila khotso bhayangi Henry hakajing si sa kasuzan ka khamya thu Charles kasuzan kala khot ki bahing jongka hang ta na mar baka kwa aban ya poi kha bat kum ta ka kwa ba ki bahing jongka kini kan thu ya ukpa jo kasuzan dak ba pet ya ulai thu Charles uchong ha khmat jo ka yin ka sem jo kasuzan bat hang ta omdon be kren
Barkadan ka jing sabjar ka baslam ha. Bat thang tahi ka Suzan ka stang masngo janjar bar ka ong ngan lech shwas toilan. Ka Suzan ka lech ka toilan. Henry ka jing sisa ka Suzan ka dalong ka baklan ha. Kat ba ku pa ju ka Suzan ku li uchas manu badan ka yin ka sem ka jong phi. Uchas ju ba ngam dan manu ru ka ni ka partai. Ku pa jong ka li hato. Padan la ka jong ka yin ka sem. Wong ngam dan ni Uchas utip ba ka yin ka Suzan daliliru kim pedang setia u. Wong ka try bang ade pan let nyo dang ni. Kat ba dang stang ban let nyo dang ni. Ka bi jong ka Suzan ka pesangi u. Bat ka ong to ai ba ka Suzan kang man shwa. Uchas ushong biang hang ta ku pa jong ka Suzan ong u. An be kam no yami. Henry uchas sem la ku slai ka ta ka kam. Wala ka taru ong lo ku pa jong ka Suzan. Ma piang ha tanah mar ka jong ha plasha plastom. Bat kano me kendu shu ka Suzan. Hagawai pat kaliang i ka jilong jaman de ka Suzan kana kam sneo. Bar klem na so tho ila di bakla mi sabar. Sabaru uslap upajur. Haga klem mar ka babori i upaj ba abayalum sibun ba. Henry ka jing sisa ka Suzan kliya ple. Haba baro ki beri klamare sata. Ka para jong ka Suzan ru kala pech sata. Bar kum tahi ka para jong ka Suzan ra perta bat uchas lamare. Paru lech bayu i ka Suzan kaya ple. Para shwa ba ukupan ka Suzan Henry uchas lara ka Suzan. Bat ula lech bet sapo hospital. Bat tapo hospital u doktor ruang kani ka jia namar balabon ka jing kuslai palat. Te kala baniap lehan. Ada lihat siap baha mentah kamian. Te ka sakwat no. Enda ka Suzan kala tip beriu biang. Henry kala iu charge bodan hakmat jongka. Bat kala kedop ya Ukupa ka Suzan upet tagi eki baro na junga yaki. Bat also thu eki ni baro angur kilong ki bi ba iwe. Bat nang tak. Kelawan kasngi ka jung im jongki. Kawa uwe po uwe beriu up community yakani kasngi. Kasngi sungkurim jongki. Uchas bar ka Suzan bara argur kisok men subun Hadien ka jisong kurim uchas uyu akaran architects degree jong manta ulong architects badu uchas ustonat bahaya kam jong nang ta hayengi i baka Suzan teng ka ino ekakas bar ka klet no yaka Henry uchas juku slai yakani namar bo i bahaya ka haka jaka tre kat bo uchas udang tre ka we ka singi bar kum tahi kupa juga Suzan uwan yalam yu we breu ban kendu yu Uniu beriu kwa baha bani kendu iu charge la katu kan ni por parol tip baha sepang jong we alam iu charge ka we ka jaka ka bai tanat baha badu ong ma kwa basnai ka yin hang ni te lo karpat iu charge ma pang kre ka model jong ka ni u charge lo stang sna ka dor jong ka ta ka yin ka menta jong ka tu ka jaka ka balong ka bai tanat baha Henry menta u ha ban pen i ka kum ka presentation te ula ban yo e ka ta ka kam ban tre para shwa ban pen i ka Suzan ka kali u katu kani ka jing kali nang no pilayo ka ni jing aiman siem nak penta kani u cha su ong ngayo ka ni nakatanga jonga bat naka ying jong ka ying jong ka Suzan menta klap deng purai u chas bat mentau pa jong ka Suzan ro u it bhai u chas kat bau chas pen i ki te lo batai ka ying ka baitanat ba padu pen i ru ya ka langkhat ding ka ba ker ba pada ka design ka baitanat ba padu ong ilawan pun kami kini caka jong ikan ro. Par baro akstonat ya kani kejeng pen i jong Par baro ki tanat ya kata ka yin. Bat ya kadi kontrak uchas layu kejeng yate. Bat ka Suzan kelate pe kani. Bat klaso komen hadu kata. Kejeng im jong ka Suzan bat uchas kilong ki bet kejeng im jong ki. Bat ka wei kasni ka Suzan ka kli perok jong ka ke bet lang. Hatu la jujia pi ba pilak let kelti ban let chalayin. Baru kirki barki ong patu jakum kata hangi barki ong lesi hadien ma pisong kurim phem ju yathi abhaman ka met den ta kadao kala jia phi kum ta Henry ka Suzan ka kren ka jing sisa Henry hadien pat kad ba kawan phai slayin bar kla soklumar sabar jing khang jung ka klas ngau arta tien bar ka ting hatu ka den em ba jaka ka badei Henry da kla rung sepo yeng uchas udon hangta bar kla sos kyam magadon ka yeng ka badei Haka jing sisa ka Suzan ka stang badan ketu ka di kecing iya kecing kan mau. Kum ta ka let suwe doktor betebet kecepi. Ukli hatu ka jujaya pi ban yap ler kesan ka Suzan ka oi. Kelaja namar ka jing kuslai. Pat doktor lu ong nga padang ayat sia ba. Nasa long ka bakwat no. Pat hadin ka ta ngam le shu. Doktor ong tuan biang hak tayo banwan. Nasa le ya ka MRI bat ka CT scan.
Kazuzan kalit no dang ni. Henry kami thui Charles pangka ni. Charles ubun kamba project kabulayo. Kasengi kabubun kamba. Bar kajing jong bar Kazuzan ru gilong ki pakman ba. Bar kawai kasi yalami Kazuzan banikan do iwe temen. Bala pensan barang bai na do dang ret. Bar ublai kai ban snayi. Uniu temen kat bode keren ya Kazuzan. Uniu temen lihat tu Kazuzan. Bar kami Charles kadang Henry udang dom ya ka. Hakata kapor Charles don hang tau lihat tu haka. Anda gila poi hiyeng Kazuzan ka kli Charles balik mapi pimvia tu sepang kabi jompi. Mas ni asyo kani Charles lebih tar beruang pakato kabri ka kabi jonga. Namar ta ina obenya nga kumukna baroto temen. Palai kaya nga ban snayeng. Hadin kata kam semla kali su sepang jonga. Parbenta ka kwa pangwan pai biang sanga. Namar pa mangang don pisa. Along ubri job menta. Ngamla ban ma pe ka setia. Ngalde ban yam barok ci jonga. Yake ka banga de ban ya. Bat maka kandron jakasu ka ji jonga. Henry ka bade yanga. Nala de ban klet bet jaka. Kazuzan la persang ma persuto yu. Bagi de ban nang ban ma pe ki bre. Haba mangang la pet na yeng. Henry kupa janga la ma yanga. Baru la menjuru ikasisong kurim jongi. Namar utip bah kajing maaf ka peduna kajing syun. Ha kadonut jongi. Bar kajaka jong kadonut jongi. Ka ai kiliang no da kajing Dang tau Charles ulsutu baru lej pani kedu ika kemi jong Baka kemi jong dan napok patok. Bar ka kmat jong ka kemi jong ka dap kajing mensa ki babon. Namar kadron rama wei beri. Bat kalas aset patok da banta kata. Ka kemi jong Charles le tu Babala kaya pi ngarang don kanyau senam Jakarta. Kupajong pili no yanga. Kadang aku mempendu ko ngala Henry ngamsela le komta. Banade mga ngalawan ra baya pi sakade ka partai. Bat kata kalong ka jing bakala ka bakal tam ka jim ka jonga. Menta ka lebih tarlot Charles. Namar bakal dep wan panjing rap na Henry Charles lebih tar ya ka namar bakal ino ya Henry menta Charles kwa bani rap ya ka. Kum tau la siulut jika pisah. Kalau dan ram ho tau brio. Kum ta Kazuzan kusuk men sibun yakani. Dang ta Kazuzan kali biang si doktor. Baru la ongi kaban wan hadin sitayo. Andre kali hadin artayo. Doktor kuli kato kadi kajing kli ke besok. Ka katarik ka jong para jong pi. Kanus nem kerta jong ka. Haba ladangi. Apan sangi traffic light. Kanu kalai ke baila tingi banyan. Andre Kazuzan Kakremla apan cuba buat tangga we kejeng keliru. Dokter apan dia perlu tes baru lepas no ya ka ban len. Bat anda Kazuzan gelapoy office jongka. Kalte banong tre berem jongka. Uta baladan kejengnya de bat ka mensua. Bat ubla temuan pet rangkat berka. Bat mental wan pai biang. Bat uni ula dep ban syongkurim ru. Bat mental lihat tu Kazuzan. Bala dep ban syongkrat bala ka tengah. Taka persang ru. Bat ban sisa balai ba samlawan. Haka restation haka to kasi to perlak kapat kabawe kalakot no hang nihi Isepech kmat ke kaban saja Kazuzan bari Charles batla da pikwa mawan ra biang kanta ka baar so ba comment hapo batla da pistana dikene ke video so ba like ba share ki perlok jong pi bat pi subscribe ru ikade ka channel ka jonga to perlok yang sekendu pat ke video ku blai sibon